ke opola na le maphutho a ka kile ka qala business ba qala restaurant man ha Mlemele ba qala business ya dijo beke ya bobedi fela ye mong ke a le Durban a sa ile Durban beke ya bobedi e mo jwale ke makaletse yona a sa ile Durban beke ya bobedi ke o swaka o so ile Durban ka beke ya bobedi o qala business issue in a business because batho ba phela lifestyle e hodimo ho business ya bona. And that is why some of you qetelo wa tswa ho etsa lai. Wow. And ha ke bua ka lifestyle ke bua le ka di-family tsena tsona tse di-extended tsa bo botshabelo tsa bo Diversdorp tsena tseo banna basadi ba lona ba tlang ka tsona. Buy one get 5 for free. Tlo kwa mosadi wa motho tsara mau tsara ntatao o tle le bona lenyalo le tsara uswa hao ntho bo brother bana ba bararo tlonka bana ba bararo tlonka tloyan tlonka tlonka ba bararo ka ha sana bana ba ba le inkanti ha ba fotla ka morao ha ba tla ka morao ke nka yena motlwele batlwele ke nka yena o tla le family to home o tla le bo botshabelo bona ke bo ba botshabelo ke bo Diversdorp tšhelete engwe le ngwe e etsang how profit e kena e sentse e fetela bona mme wa ka ana nix tle yo o mama highly close mama kana nix hona le banna ba jwalo when o monyetse o tsebe o tlotla le mofuta ona wa batho kaofela. That is why some of you le di business tsana tsa go etsa jwa o etsa profit ba tla ba gole ba kolekile and ha ba rate dijo ke maqhotsa. God bless you. Protection ya business yetswa ke kwena ka mesebetsi ya le hore ska ba phela to protect to sustain your business. You don't live ska phela bophelo ba ka hodimo ho income ya hao. It's one of the things it's all about batho ba ska ba le tšhelete le ba golang ba batla ho phela bophelo ba ka hodimo ho tšhelete tsa bona. And that is why qetelo ya qetelo le sa affording le phela bophelo ba ka hodimo dim. Ne ke mametse ba bang ba qoqa ka ofising ya ka ka mang kopa metsi ma mjalefa bona ba bua ka di-makeup gore ke bo bokae diphatlho tse ba di tenang diteki ke re ke motho re raga bohloko ka mokgwa batho ba o shebang ka teng. wa tseba ke a ke reng ka kelelong ya ka ke a ke re nna ke ile ka emela nako e right gore ke tene dintho expensive ke ile ka emela nako e right. And le no ha ke soka ke ba motho wa dintho tse expensive nix suit tsa ka ne ke di reka small street 500 700 a ke so reke suit ya 3000 a ke so yetse ntho le ya 2000 a ke so reke because ke tsara ke na le body smart gore na ke suit ya 500 a e kena mona e tlo ba ya 3000 a ke le jelle mona se fapana a ke so reke suit ya 3000 a ke so yetse suit tsa ka ke bo ma 500 because ntho e bohlokwa e ne le gore ke nke tšhelete ya ka ke build dintho
tse tlo bang teng permanent. E seng ke nke tjhelete ka ke spende dinthong tseo today tla be di fedile. Makeup, weave, eng kaofela. Ntho tsena kaofela tse di apereng tsena. And some of you, the salary tsa lona ha di le afford because you want, and some of you, le di effort tse di etsang ha o di etsetse wena. You don't dress for you. Ha o tenele wena. Le makeup eno e tshetseng yena, ha o e etsetsa wena. O etsetse rona. And ntho e ke ratang kaofela rona ba o re etsetsang dintho tsena, di efforts tse ka ha re o thuse. Ha re fundi your efforts. Ke kopa ke phete eno ka re kwatisa batho. Ha re fundi. Wa tseba bo chiefs ha ba bapala ho na le di sponsors. Bo Nike ke di sponsors. Tse sponsorang Chiefs to sustain lifestyle ya Chiefs. Both sponsors, both old mutuals, this sponsor the game, this sponsor Rona, we do things as non-sponsors. So wena we charele tsona o le mo. O di etsa o charele tsona. That is why tjhelete tsa lona, the business tsa lona, the tjhelete tsa di business tsa lona le kgone ho di enjoy. Chiefs they are sponsor Bazana. They are sponsor. That is why bo Reebok, the skipper tana totona dinali Reebok, dinali Nike, dinali Adidas. How far are the total sponsors? They are sponsoring the partners. They are sponsoring the team. So how much team height in the skipper san? La high kaba ke 5,000. I mean get 1,000 skipper san 1.5. But Chiefs I bophelo bo ipeileng ho bona ha iketsetse yona ina le di sponsors ke rata wrestling ya sponsorwa wena everything you le yona ha ona le sponsora for yona next ha ona le sponsora for yona and that is why now you need to sponsor yourself unge tjhelete ya hao. That is why some of you qeteletse so hloka tjhelete because le batla le phela le bophelo bo ka hodimo bokgoni ba hao le tjhelete ya hao. That is why o tshwantse o kadime ntho ngwe le ngwe o kadima tjhelete. Ne ke jwetsa motho ke re wa bana nna ke batla o nyala motho a flexible nna ke tlo le gona ba bang ba nona mpa le mpatla mahang ka be le tloela nna ke tlo le gona hle nna ka be le ntloela nna ka be le tswa ho nna ayo nna ke tlo le gona hle ai tsebe di ja motho ha motho a tswela ka ntle tse nna ke tlo le gona sefapang ne ke jwetsa motho ke wa tseba nna ke batla o nyala mosadi ya flexible yeo re sa tlo phelela batho le ha re na le 2000 ke tsa mohlala ha re na le 2000 ke mo jwetse ke re baby 1500 ke ya petrol ya bike because hape tshwantse ka kalame bike lona ba tsabang ba itlele le bale o ba basadi ba ka le balang ke a tswa le mpatla mara le balang 500 ke ya bike 500 mosadi David ke a o buka mo re ke ra buka nteng for phomola 1000 rand ke a o reachelle ha ke batla motho a tla reng ha ke re ke na le 2000 a ba re maleng ka nka ka re ta etsang ka yona botsa le mene la mosadi le o dutseng pela ha o le kapa monneo ha ke batle ntho I want to make sure I want somebody who's flexible. It's a motho wa high maintenance. I will never do that. Lona tswela mpele ka nka maphelo a rona le wa be leveleng ya ka hodimo. I will never do that. I will never. Hona le ba ruti ba expensive ho mfeta mara bana nix. Ke go ba o ipheta. Hona le ba ruti ba very expensive ha bana nix. Abo ba sheba ba emeka sutu tse jwang. Ba banga bana le dikereke tsa o kenela. Ba banga bana le koloi. Maru expensive. I will never do that. Ne ke founele moruti mogadi le o man ka ba khalimela. Karolona le apara disutu tse expensive moruti mogadi ona rata phahlo tse expensive ka mo khalimela. Kar don't be expensive ho feta kereke. Kana kwe right ha modimo a qetile bophelo ba bo se bo le right phela ntho e batlang o so tseba hore wa ya afford ntho eo
so that la o ntshitse 5,000 o rekile stop o botse ba re ha yo shotise o ska ntsha 5,000 ha o qetile bolo ka dimatšhelete o rekile dikwaikwa ha o qetile le ka dimatšhelete wa ile kwata o rekile dikwaikwa tsa 5,000 ha o qetile le ka dimatšhelete o petša wa petša wa petša no ha o qeta o reka ditopo tsa 2,000 kapa diteki tsa 3,000 ha o qetile kgweding eno lo petša lo kadimo lo petša ai basaran come on tatiso ka nako e right nna ntate modimo a qeta mpha tšhelete ke qala ke ithekela dintho and ke le ka ithekela dintho tse ke tsebang di tlo ba teng permanent dibaeke tsena ke di rekile ka nako eo ne ke kgona ka di reka cash ka reka dibaeke ka reka dikoloi ka reka matlo wa tsone ke etsetsang gore ke reke dintho tse ke tsebang di tlo ba teng permanent today covid ile fihle ya affecta maphelo a rona ha ke feel because everything ene ke hloka e permanent ke bile le yona ke tsaya batho ba sa batleng ha le batle thero tse tjena le batla ke bue ka dira tsa rona la dira tsa hao permanent don't live beyond your capacity ska phela bophelo bo ka hodimo matla hao number 2 ska la dumella bana ba lona le pressurize bana ba lona le ba phedisa bophelo bo ka hodimo tsionyana tsena tsa lona le ba phedisa bophelo o thola hore o safara ka baka la bana ba hao because o batla maintain bana ba hao o batla wa maintain o fumane bile le ntse le ikgantsha ka hore yo nna ke batla bana ba ka ba nyatsehe le tshojwana le ha le bua ka bana ba lona hanna bana ba ka ke batla ba safara ha le qetile le ba phedisa ha o qeta o mo spoiler wena ha o sa na nix tsontse lo kadima o no petcha ka kwantebo o no itse ke etseng dating o no bua na dating ke mo kadime koloi for rehearsal okay di eme koloi tsaka ke na le moradi a ka dulang ka tlong a dulang ka ntle na le room ya ka ntle koloi tsaka di eme ha ke utlwa ke a rata ke a mo kadima ha ke sa batle ke beile ha ipatlele monna ha ipatlele mokgonyana o swaka ha ipatlele mokgonyana ntho ene tla moruta le ho kgetha hantle di eme dikoloi tsa ka monate jwang ke kalamela dibike koloi tsa ka di a ke na ngwana ke tlo mo spoilang ka dintho tsa ka tse tla reng ho sa ne be ke di hloka ke tlo etsa ntho ke tlo etsa lona ba spoileng bana ba lona a spoileng ne ke jwetsa motho hore wa isa ka ngwana o koloi ke re koloi tsa ka di safe ya di eme o tlo ho thirobile eng ile ya ngwapa eng ithutseng e safe e eme that is why ke preferang DM le di trucker tsa ka ke tsena DM dikoloi di eme tsa kere ke di safe di eme ntle le ha ba di tswa dilo sebetsang I don't mind but ke na koloi tla bentse ke kadimana ka yona ntse theosa ke spoiler motho I will never do that I will never do that I will never bazana hape le yana ke batlo mo kenya mathateng nna ke tshwane le lona mo sa le tswa fu kenya batho mathateng o ka dime motho koloi ntse o ntse na le ya hae ka pa a sa khone o reka ya hae that is why today ba bang le tshwana le batho ba le re le ya ba thusa o kila bona o thusa motho o qetile bo change o tshwana le yena o sana o no mo kadima koloi a ba thula ka koloi ha qeta o thula ka koloi jwale o so tshwana le yena se le tsama ka maoto le babedi marono re thusa yena ba re qetelo ya qetelo thuso ya hao e khotseditse wena ho yena I will never do that a ke le jelle mona nna ona le batho ba tlang ba re tsebang hore ke na le di-bike motho ba rona ofeng ka dime bike re eventeng ke nix ntata a ke kanimesane ka bike nix di di-bike tsaka di ka mpa tsa shwa di-battery ke di reketse di-charger di because I'm avoiding
Ho na le ona pitjopo mona mo ntse tsamate. E mo sa bile re ke mo kadime koloi. Ke re o nona le koloi kana o itse koloi ya o ijwe ka a ba re none ke kadime monna o swa ka koloi ya ba thula ka ona e fedile. Ka ro thutse ka ona ka monna o swa o thutse ka koloi a ba re o itse o tla nrekela koloi ka December next year. Ha gola ha thola tšhelete a tla Burundi kapa kae. Na o sa tsama ka maoto o na re thusa motho but thuso ya hae e tlise yena leveleng ya motho yane. I will never do that. Yo nna bophelo ke bo sheba ka ke bo sheba. Nna ke bo sheba bophelo ke papa le bophelo. Ha ke nke dintho ke ne ke bone ntate Matsotso motho a nka bike koloi bike ya e robeile a sa kgone lukisa hae a banka bike ya mogotsi wa ka e mo re qoqetse a ba re mona ke kopa go tsheka ka bike man a ba tsama ha tse ka man ke a wa ka bike ya motho ya hae ha e kgone luka because hana tšhelete ya lukisa ya hae ke ha sa tshwanela jalo lo lukisa le yane ene ke a sena tšhelete ya lukisa ke le mathata nna tseno that's why that in ha ikalamele kepe ya hae tla mokadima ka nako sing every day o fitla ba le tšhelete ya ithekela ke motlatsa re ke koloi yeng I will never do that. Will never. Ene koloi tsa ka tse ding a dina di insurance ke le fa di ha ke re tsatsing le ke di fa di nnete tsa bophelo tswelang pele lona tswelang pele I will never do that. I will never. Una ntho tseo tse ding ke protecta wena when ke o hanela o kadima koloi ke thusa wena hore ho sa no ska tonkolota koloi ke o thusa hore ho sa no ska tonkolota koloi because once o ka thula ka koloi o tonkolota koloi ke tlo etsa jwang o hlola go ithekela dietanyana tsa hao le direte tsa dieta tsa di fedile o hlola le go lolisa be go kinya mathateng because once go fa koloi go kinya mathateng a mang because ke tla be ke batla koloi ya ka o tlo enka kae I'll never do that. Ba bang le tshonne since o kadima motho tšhelete o kae o ikgotlisa hanyane bile ba bang ba ikgotlisa because le kadime batho ba tšhelete ebile le sa kgone o sheba re motho o tlo ikgotlisa ka eng o ile mo sheba ka mahlong fela o mo utlwela bohloko maro sa ka wa sheba re motho o tlo ikgotlisa ka eng today re khutletse maphelong a batho ba bang ba o re neng re le ka o ba thusa se bile le runa jwale ba phela bophelo ba bona I will never do that. And I get you a bogopo mara tse ding ke etsa o thusa batho ke a o thusa nna ntate Thubo o nang ruti ntate Matsotso ntate mone ke mo sebeletsa ke gana di taxi tsa hae sexa hlole ke mo gannela ke tsamaya ka ke driver van ya mthako mo no ke msokoli ke driver van ya msokoli be re kena Shell garage e phame Thubo ya batlang ene ke mo sebeletsa a tla o na mpitsa Andres ke van ya mang so re kile van ka ra a seaka a re ke mang ka re ke msokoli a re tswa ka ravene ka tswa ita qeta o tswa ke eme ka ntle a re tsa modula ka lefteng e re msokoli e kgannele van ya ka thola a re tlo go tswa bona kganna van ya msokoli o na le van a re anything ha ka yetsana msokoli o tlo batla van ya hae o tlo enka ka tšhelete ya msokoli ya o rekela msokoli van a re tswa e le mhlupeki a re ska kganna koloi that is why ke tshabang le o kadima dintho tsa batho ha ke tla reka truck ya ne golo truck ne ke reki ka morao ke kadime truck ya motho a neng a dula pela ka December ka Easter ne ke kadima truck ya ntate mong ka e kadima khatla pele ka e kadima khatla boraro la bobedi la boraro ka I will never do that ke lo itekela truck e golo feta yana because ke avoid o kadima. So baba malona le ditshabi dintho tseno and that is why some of you lenka ditšhelete tsa di business e mong go tla roila ka dima mmaya tšhelete mmaya ska mo patela ba business wile o teng ngwana mang o ka di mmaya tšhelete mmaya o di ile business ya ngwana e wile I saw recover business mpalle the Proverbs chapter 3 re kwala ka yo
mara ke mang yang kutlwileng nna ngwana ka ke mo rata hara bana ba ka bohle ke rata Dathini le Bonom Samara. Dathini ke number 1 because ke mo ratela le ntho ena o support-a ke re ke mare lerato la ka le nketse hore ke be confused ha ipatla le mokgonyana ebile o motle ha tle le mokgonyana ena tle le mokgonyana e ke tla mmitsang CN ke la bona moshimane o mmitsang mokgonyana o mmitsang moshimane ya moshimane ke batla mokgonyana ke o mmitsang CN le yena ska mbitsang tate a mpitse diete ke a o qetela scripture se re se balang se re chapter 3 verse 1 ke ena he ke tse diprophobia ne verse number 9 tlotla morena ka maruo a hao le ka lopotsi a tsohle tsa dijalo tsa hao. Verse 9. Honor the Lord by making him an offering from the best of all your land produces. Now, ibering disiu tsa hao di tla sasamatswa ke tjhai, merifi ya hao e tla kgaphatseha ke vein. If you do, your barns will be filled with grains, and you will have too much wine to store in all. Nchebe mazala, Malachi chapter 3. Amen. Verse number 10. Dinthong tsohle tsa lona ke sankarolo e le nngwe ho tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka tenteng ya ka e le hore le ke le nteke jwalo hore jwalo morena wa mabotho le tle le bone hore na nkeke ka le bulela mehlodi ya didiba tsa lehodimo ka le tshollela mahlonolo a mangata-ngata. Verse number 11. Ke tla thibela ditsie di seke tsa senya dijalo tsa lona masimong le ditholwana tsa morara wa lona di seke tsa phutsa ho rialo morena wa mabotho. Verse number 12. Ditjhaba tsohle di tla re le lehlohonolo hobane naha ya lona e tla kgahleha haholo ho rialo morena wa mabotho. Qetile. Verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be plenty of food there. Put me to the test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your vineyards will be loaded with grapes. Verse 12. Then the people of all nations will call you happy, because your land will be a good place to live. Let me give you a dangerous secret. This money, ikabini, physical. This money, it's physical or But tangible. is spiritual. Again, money can be spiritual. Chelete is spiritual. Money is spiritual. Hence, baloi ba kgona ho bitsa chelete ya hao ba ba enka. Spiritual. Hence, sorcerers, they can summon your money and they take it Hence, spiritually. baloi ba kgona ho nka value ya chelete maro sa bone maro wena o itshwere mara value ya yona e betsamaile. Hence, they can take its value. You can have it, but the value is no more. What is the value ya chelete? What is the value of money? Value ya chelete ke ntho. The value of money is this thing. Wa bona boima ba glass e. You see the weight of this glass. Ke bona. It's here.
ditono tsena underneath, ke tsona tse fanang ka weight. they are the ones that gives forth the weight to the glass. Glass here This go glass, tloa mona from e here ya hodimo e weak, to there, it's weak. but mona But here underneath, e boima. Now value ya tšhelete, the value of tšhelete money, e na le karolo tse pedi. it has two kinds. E na le this part It has this part, e value. is the value. Value ke eng? What is the Value ke value? ntho e etsang gore ntho ena e se ka tsamaya easy. The value is this thing that makes this thing to not go Glass easy. ena boima ba yona bo The tlase. weight of this Ke glass bona bo that is tshwarang- underneath, bo etsang gore glass ena e se ka foforeha easy. they are the ones that makes this glass to be Eish, stagnant. ha ke tsebe ke bua le mang. Now baloi Witches, banka this part they take the underneath part. spiritually. Ngokusemoyeni. That is why re na le batho ba reng tšhelete ya ka e fela ke sa tsebe e ile kae. That is why we have people that will not know how Because they maloi finished banka or value depleted ya their tjhelete. money. Witches, they take the value of the money. To somebody wa nkutlwa mara now. Amen. Now, here is the biggest problem. Nansi ngxaki Ke enkulu. tse role ya ntate Modimo ko multiply. I said the role of God is to bring forth multiplication Dinthong tseo re di etsang. to the things that we do. Number 2, ke ho ASP protect. is to protect. Are we still together bazalwane? Remoho. Ke mang ya nkutlwa? Ke tsamaya le Ukhona mama. ondivayo ndihamba Le nabani. nkutlwa hantle bazalwane. Nindiva kakuhle. Now, here's the thing. Nansi into. When there's hore ntate Modimo a bapale role ya hae. For God to play his role, Sa ho multiply dintho tsa rona to bring forth le ho multiplication protecta. and to protect. There are role e tshwantseng re bapale ho ntate Modimo. There are roles that we're supposed to play to Role God. number 1. Ya pele Mane role ho di Proverbs chapter 3. is here in Proverbs A chapter re, 3. ha le tlisa le nehela, He says, le when you ntlotla, bring forth le your time, nseva serving me ka maruo a lona. with your riches, A re ke tla hlonolofatsa whatever yeo le etsang. he says, I will bless your produces. multiply. I will bring forth Dintho tseo le di multiplication etsang. to the things that you do. Aye. Ntse re le sa mona. Remote. That is why a reng Kungoku merifi ya lona Your e tla barns kgafatseha ke tjhai. will be A filled. re le ho tla ba le store le tla kgona ho stora. There will be a storage. Le tla banka tsa lona Your di tla banks kgona ho boloka tjhelete. will be able to keep Now, your ke role money. ya ntate Modimo. That is the role To of God. multiply. To bring forth O multiplication. multiplyile phofu ya ho qetela. He multiplied Le the oil ya last ho flour qetela. and the last That is the olive role ya oil. ntate Modimo. Indima kaThixo Number ke 2. le. ASP Ka Nyamalaki. in the book of A be a Malachi, re he ha le says, tlisa karolo ya leshome when you bring forth your tithe, ke role ya lona eo. that's your A ba role. re role ya ka He says, my role is to bring more blessing. kuzisa the Hodima di-business tsa abundance lona. yentsikelelo to your A businesses. ba re ke tla di-protect. And he therefore says, I will protect them. A ba re ke tla di-protect. He says, I will protect them. Nkosi yesulu. Ai. Ai marunovi. Mara ho ntate wa ka, mara ha re tlohelle. Mara ke mang ya nkutlwa? This is very deep, man. Now, ke tlo o fa sephiri. I'm going to give you a secret. This is very deep. Le Now, nto le there's a role inzinzile. eo ntate Modimo a tshwantseng a e bapale ho rona. Kunendima leyo uThixo afanele ukuthi But ka ayidlale Modimo, kuthi. that role, And loo ndima, ntate Modimo a re, ke emela hore lena le qale ya lona. God wants you to start Le yours ntlotle ka first. maruo a lona. To actually exalt Le him through your nseve ka producers. maruo a lona. Serve him with all you Now produce. Satana ba re, And Satan re therefore tlo etsa hore says, ba faile role ya bona ka ho ba fa mathata a mangata. I'm going to make them to not reciprocate what you expected by giving them a lot of So re problems. tla ska ba kgona ho tlotla Modimo ka maruo a bona. Ukwenzela ukuthi they were unable to exalt God So with that their le ntate riches. Modimo a ska kgona ho bapala ya hae. Even God to not even play or reciprocate his role. Le bona mara ntho e kotsi jwang? Nayibona le nto That is oyingozi why njani? Kungoku. problem tse le nang le tsona. The problems Ho that you tla le encounter, nkutlwa. if only you can hear.
di-problem tse le nang le tsona The problems that you ga di face, hlae ho ntate modimo kaofela I mean ga di hlae ho ntate modimo they not all come to but God, di hlaha ho Satan but zivela and Satan o kuSatan. etsa eng Uyazi o Satan wenza tlisa njani? financial problem He brings forth o financial tlisa problems, mathata ditšhelete problems so with that money. o faile role ya gago Ukwenzela ukuthi ungayidlali How can indima thou fail a yakho. role ya gago? After you have failed your Modimo le ena role, ba sa kgone ho bapala role ya gago God will therefore not play because his tate role. modimo o re Because God says, ntlotleng ka maruo a lona exalt me with your le riches nseve ka maruo a and lona serve me with your nna riches. ha le qetile ho etsa And jwalo I, after you have done that, ke tla le hlonolofatsa I will ke bless you multiply and bring forth dintho multiplication tsa lona in all your things. mamele bana ba ka Listen to me, my ntho ya hore children. be le na le mathata a tjhelete se ka la nkanyana Lento yokuthi nineengxaki It's a plan. zezimali It's a plan. ke it's a morero setup ya Satan ke hore morero le faile wa role seo, tsa lona so that you fail your ke significant respecta role. motho I respect somebody. o reng ke ne ke tshwanela gore ke ntshe bosome ba let's say 10,000 bosome ba teng ke bokae 1,000 rand mare ga ke kgone ho ba le 1,000 rand I respect somebody that says Ke that iphumana I'm ke sa supposed to tseba pay 500. tithe of 1,000 rand, but I find myself ke paying respecta motho a 500 reng ka rand. mpa ka ntsha bonyaneng bosome gona mo e seng total o se ka bana I respect somebody that says I will take out money from the little that I because have, bosome because ke time bane bo ntate modimo a itseng ke tla protecta dijalo tsa is lona the one that God says I will protect your plants or your crops. o nehela ke hlompha le motho a reng ga ke na next mara I will make sure that I give I even respect somebody that says I have nothing, but I will ensure that I give. because giving Because ke umnikelo yana di Proverbs chapter 3 is the one of o Proverbs chapter tlotla 3. modimo ka maruo a You rona. exalt God with your riches. Now here's the thing Nansi into. ha modimo a re ke tla protecta When God says I will protect, ke ena now ntate modimo hai mosadi ano mametse a monate a robetse sure hai mme wa ka wa robala ma ene ke a tseba gore mametse gona o robetse jwalo hai jwale mametse a monate be o bebile o a tlhameja hai mama hai ke a o hlompha ma wa mamela meskate a wa mamela modimo a bless o ka kapa o ntse o nrapella here's the thing Nansi ke into. now here ke ena ntho e le shapang Nansi into enibethayo. because we fail our responsibility like chapter 10 I mean Ngokuba chapter 3 asidlali indima yethu. yen montate modimo a re ntshang bosome Of Malachi chapter 3, where God says, pay your a re ke tithes, tle kgone ho thibela ke protect so that now I can re stop or rana di protect. business tse senang protection We run businesses re that tshwara are not ditjhelete tse senang protected. protection We hold monies that are not protected. now here's the thing Nansi into. wena o itshwere You are holding it, mare Satan but o Satan nkile vele is capitalizing now on the ntate modimo a veil. re ke tla le thibela When God says, I will protect, mosebetsi wa ntate modimo the duty of is to God, protect your value ya tjhelete go protect the value ya tjhelete. ke mang ya utlwile ntho ena powerful gore e seke wa fitla stage mo o reng So that you do not find yourself in the dimension whereby you say, ga ke tsebile kae andiyazi iphelele phi. modimo Uthi, protecta value protect ya the, phofu the value Ya of a qetela. flower. That was for Ya the mosadi wa last one. Shunem. Of the that is why le ha Sarafat ntse a woman. pheha a ja le mosadi wa hae That le is- le ngwana hae That is why when she was cooking, a ja le moprofeta eating mare with the Bible e prophet, re the Bible says dijo ne di sa fele they did not run because out of tate food modimo na protectile because God protected. spiritually Ngokusema modimo na ye- protectile phofu yane God protected that flower. now le rona Even we us, need that bazalwane Say, when you dinga are lo. running a business whether you're running a you business, need a divine protection o hloka protection e ka hodimo. haeba modimo If a na God sa protecta kerekere did not protect the way this church, batho ba batlang kerekena e fele ka teng the bazalwane way people are taking this church, go protecta kerekena to protect this church, ga se role ya ka it's not the role of Dr. ke tlo November. serva kereke
My role is to come and serve the but church. hore e be teng But for it ha to se be ntho e nka e there, kgonang eo. it's not what I can Ho do. hlokahala a divine intervention Ho hlokahala boteng ba Modimo bo phahameng, hore kereke ena e be teng. so that this church can exist. Dinthong tsohle tseo di etsang, Kwizinto zonke tshebetsong ozenzayo, eo o e tshwarang, kule mali ho oyiphathayo, hlokahala a divine intervention. e hloka boteng ba Modimo bo So that o phahameng. qetele o ntse hore mare tjhelete ya ka ha ke bone tjhelete ya ka mare ke rekile 1 2 3 mare still ha o re wa sheba o ntse o na le tjhelete. Ubone ukuthi kunento oyithengileyo ngemali yakho, Come on. kodwa ubone usashatyelwe yimali Ke ethile. ba yang kutlwang? Rethebo Ke ba shathi, yang kutlwang? khona Ha ondivayo. ona tjhelete account-ong ya There's hao. no money in your Ha account. ona tjhelete account-ong. You do not have money in your Ha account, ona le tjhelete. but you have money. But wa survive. But you're still Ha ona surviving. dijo tse ngata. You do not have plenty But you are of food, survivor. but you are You surviving. don't know ho etsahala eng. Awazi kwenzeka There's an ntoni, intervention. ngokuba Ke ba kunomukho. ya ikutlwa Nkosi mafung. Ke yezulu, ba ya utlwang yang kutlwang. Nkosi yezulu. Rethebo shathi, bayethe ngonyama kaJuda. That is why. Kungoko Now, sometimes, ngamanye amaxesha how you are blessed. xa sithi usikelelekile, Blessing sometimes. intsikelelo ngamanye Ha se o ba amaxesha le dintho. is not to have things, But you are blessed. kodwa Happen usikelelekile. you are favored. Kaphinde hona le molemo wa mothile. This woman, Lo wa mfazi Sarapeta, of ona Zarephath sena phofu e ngata. did not have Ona a sena full oil. flour or oil But that he was was missing. blessed. But ebesikelelekile kutheni? Because while ho ntse ho le try, When it was dry, yena na ntse a survivor. he was still When surviving. ho le try, When it yena na was ntse a a famine, survivor. she was surviving. Sometimes Ngamanye we need amaxesha that. siyayidinga leyo Kuntate nto Modimo. kuThixo. Ho ntse ho le try. Though there is a Wena o ntse o famine, survivor. but you still O ntse o kgona ho survive. ba le tjhelete. Be able to O have ntse o money. kgona ho ja. Be able to eat. Sometimes Ngamanye rona amaxesha re re you are blessed. sithi ke thina Also usikelelekile. a blessing. It's also a blessing. Intsikelelo nakhona. Hey man, mphomotseng batho bana ba nkule. Phumutseng aba bantu abandiva. How do you o tseba jwang blessing ena e leng hodima setjhaba sa Israel? How do you know of a blessing that was there in the nation of Israel? Bible re The Bible says Modimo o God na ntjhafatsa diphahlo tsa bona. will therefore revamp their clothes. A sa ba dumele ba diphahlo tsa bona di He fele. did not allow their clothes to be worn out. That thing ka boyona. It's Loyal. a blessing. Intsikelelo Rutile mose that you were just wa 3 years ago. of 3 years Mara ha ago. batho ba o sheba. But when people look at Ba you, botsa o rekile kae? bathi kuwe It's a blessing. It's a Intsikelelo. blessing. You are Intsikelelo. survivor. Because you are still Ka nako surviving ena. during this season or during this registration Why? of chronometer. Because Kutheni? value Because the ya veil everything. of Modimo e everything protecting. God has Ye o nang protected le yona. it. But protection ya ntate Modimo Godwa, the protection of e na le God. di-principles. There are principles for it. Ntshang bosome Pay ke time tla protecta. so that I protect. Serva Modimo ka dilopong ka ntho ka maruo a lona. Serve God with what I you will produce. multiply. I will bring forth Now multiplication. ntho e tshosang batho ke eng? What terrifies people is this Ntho e ke one. bue ka nna. Let me utterly speak about me. Ke ne ke tlwaetse ho phela ka tjhelete e ngata Bengiqhela uphila ngemali eninzi. nna ka nako tsa ka pele covid e fihla. Lo maxesha before Ne ke prior tsamaya ke ya COVID, shopong be ke reka diphe tse 15 tsa dieta ba tsebo bomphomotse 15 pence. I will go to the shop and purchase 15 pairs of shoes. Ke hopola bike ya ka e nngwe e wele ke tla Gauteng. Be Ke ke khumbula isa- enye be ke bike isa yami e BM wele. ba lo e lokisa. Itse ba ordera di-parts ke be ke reka e nngwe. Ke feel hore ba ntshenyetsa nako. Ne ke phela I was Jwale. surviving. ka reka e nngwe. I E fetang purchased eo. another one. Ke utlwa hore ba ntshenyetsa nako ha ntse ba ordera di-parts. I Wa bona bona ukuthi hore- wa banimosha bona ne ke ixesha phela when bophelo bo they jwang? were seeking parts for La bona that. ne ke phela bophelo bo jwang? You see the life that I Bakgokotsa. was living. Dintho tsa change Things ka changed qeta ho nyala kgetlo la bobedi. after I got married for the second time. Ei. Ke le tshaba. Solomon o shele le mofutsana fu.
monna neng a le rich o shwele le mofutsa ga baka la batho a ke re qabanye ka re ke mona ka nyala kgatla bedi dintho tsa dropa I married for the Worse. second time and the things Worse. dropped. Worse. automatically already covid ne nshapile mara itse le nyalwa le fihla la bobedi lona la nshapa lo feta because na pele ke nyalwa ne ke le shapa hantle ka covid le a tseba rena ka covid ne ntse ke theoetse ne ke etsa tšhelete ngata ka covid ka level 5 ne ke le busy ka nyala ei o na le batho ba reng ga o monyetse ba kenya hamore ka matsweleng ka mona a ka thola monyetla toro ya go tla e shapa gore he shetu mo botse ke no pela hao ba kotse ska ba mosheba ya sho ka tshola but le go bontsha gara dintho tsohle na le ntho e ke ratang tanki ntate matsotso mpha tšhelete ai ntate matsotso so e pantle ka speed mamela gara dintho tsohle nshebeng ka fela batsana gara dintho tsohle after everything e etsahetse Among everything and after everything that I has still occurred, thank God Disambonga uThixo. ke ne ka ba affected Yes, I was affected. financially Ngokwesimali. mar lifestyle But impilo yami, mosadi wa Sarapete o bile affected a Zarephath woman ka baka got la affected economy because of the mar economy. lifestyle But the lifestyle, modimo a dumela gore e change God did not allow it to change. o bona blessing ya ntate modimo re e sheba moo Sibona apho the blessing of God. o be affected You will be affected, mara still o bontse o survive kodwa you will be surviving at the same time. we need that Siyayidinga leyo nto. while you are still waiting for gore modimo a fetole seemo mara o bontse Xa o survive usamele uThixo aguqule isimo, you will still be surviving. bazalwane ke mang yang kutlweleng Khona ondivayo. while we are still waiting for ntate modimo to intervention ya hae If we are still, when we are still waiting for the intervention of God, ba bang ba lona iketsetseng favor yen ya o winang ntate modimo ka o etsa lentswe make yourself a So that favor of doing or business obeying tsa the lona word, so that your di tsebe ho ba businesses safe should be saved. that is why thank you that is why Kungo, ka la bobedi Tuesday, le ke hana tšhelete le affected batho ba ke ba fepang bona because ke tseba ke responsibility ya ka ke reka grocery ba botse bo mphomotse go na le batho ba jang ka la bobedi ebile go se o jwa ka manta go fitlhela ka la botlhano mona o jwa ka manta go fitlhela ka la botlhano because go tsona le bana ba tlang mona ba tlo jang and it was my wish nkile ka ikopa ka re ke galla bona go phewa every day today go phewa every day you know why by doing that ke wina modimo nna ke winela modimo fela gore modimo ke a tseba o mphile responsibility ya go hlokomela bafutsana ya go hlokomela bahloki and I'm not going to fail you on that because ke a tseba gore by doing that o tlo etsang you will take care ka nna and modimo nka boikarabelo otleng ka nna yo modimo wa tsa modimo te wa nratang ka teng ba bang ba lona ga o bona modimo a o fa tšhelete wa sa o fe wena ntle ko e fanna mare o itlisa ka wena wa tseba gore ga o fa tšhelete wena wa tseba gore you are not selfish o tlo mpa o na le ba bang ba modimo le fa tšhelete ka baka laka because le wena o iketseditse favor gore modimo a multiply phofu le oli tsa o qetela o ne a sa etse mosadi ana but o ne a etsa moprofeta but a sebedisa mosadi ana and mosadi ona if ana faitse role ya hae if mosadi ana na faitse role ya hae modimo ka ba sa multiply a little for him I don't fail my role nka mpa ka change dintho tse itseng go nna sona nka batho ba o ntate modimo a ntshepetse dintho tse o ntate modimo a ntshepetseng tsona di etsagala if you want to survive the business in tsao if o batla modimo a protecte tšhelete tsa gago ke le file sephiri God bless you amen. na ke le file sephiri ke le file ne protection multiplication last time we saw fane ka morogo
ba o ja botshepiso le bompho motseng take that ba nonne awa emis wa bona ntho la satana ka o lwantsha ska ba stopa o yetsa wa bona nyane jwang date modimo bua ka yona ntho gore tlisang dijalong tsa lona go nehela ka bomronda you don't know it's a kinto whole and nna ke o respect for that because ke a tseba ke bible. Amen. My God. What a business ki bomma. O man ka motho. What's on David? We rekisa lebese. O re wetsa? O butse business le etsa general trading. Business tlokwa. Ka motho le rapella hape. Tate moruti kopa le tle ka pela tlo le rapella. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, every hour, how are you? You are faithful, oh Lord. You are faithful, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, Jena batho ba lona ba na le banna ba emeng mane kapa basadi ba emeng mane o PA kapa a lona e tsebo support-a batho ba lona ba support o ema pela ntho tsa o kapa le ba tshabisa o tembekile Yesu o tembekile Yesu
le nkutlile ka molaetsa ka today. Sometimes how robetse lona ba sena di-plan le kopane le nna, but sometimes you must pray for your mind. Nke o le ready tsa le tsona ntate Modimo. Mphe bohlale bula kelello ya ka hore ke etse something. Ntate Modimo etsa jwang? Mphe bohlale hore ke etse something. Theola kape ngwanaka. O ntse etsa business ya hao ya Korea. Ke Korea, ke transport. Ke ya bana. Kana ke into security company. Wena wetsa Ke rekisa di ice cream, ke rekisa di ice block. Ibile se ke plan le go rekisa tse ding. Di ideas ntse di tla yala yalo. the ideas in the Ntate Moruti. kopa le rapela a qetile ke le fe dintho le lo sebeletsa hae. Wena kana wetsa kwena forex he monna ke itse ba o tlise mona ba o jetse ke a o hloka ba njetse ke PA kapa ke future ke future why hayi Glory. le mpe matsoho wena le yana mtelele phamisa matsoho. Modimo wa ka ke rapela ka lebitso le phelang. Satane le baloi ke a tseba hore ha le batho bona batho ba tswella ba tsela. Satan and witches, I know that you do not want people to succeed. Ke a kopa morena Jesu. Ndiyacela Yesu. Lokola batho bana ba o Satana se batleng ba tswella. Liberate these people that Satan does not want them to succeed. Le tlo mo lokolla ke. Le tlo mo lokolla. Le tlo mo lokolla. Le tlo mo lokolla. o khutlile hape Ke kgutlile. Ho ba sa tsebeng re nakong ya deliverance. Now Ntate Moruti is going to address matimona a ka hare ho motho. When a person replies, it's not basically motho ya ntse a bua empa ke baloi ba mo loileng kapa matimona a ka hare ho yena a ntse a mo tormenta. Somebody nampotsa hore is it right now hore motho a dula ntse a rapella? Batho ba nang le dipono, batho ba nang le dipono ka bophelo, batho ba nang le plan, People that have visions or plans, batho ba nang le dikolo, or people that have ba hloka ho goals, rapella every time they need to be prayed for each and every day because ba lwantshwa every time. because they are being attacked by spirits every day. And ska ba ikutlwela bohloko, ska ba ikutlwela bohloko because ba bang ba lona like nna Satan o lwantsha every day, kore Amen. every day. So a ke makale hore ha ke le rapeletse bekeng ena bekeng e tla bua le matimona ha ke makale because qeteleng ya qetelo I know hore Satan o lo lwantsha 24 hours. Le go tlile hape ho yena ke le botsa la qetela le gotlile le re go tlile yena le rutlile hape mo hanyane hanyane jwang hanyane ke hanyane ke ntho o tlo khutla o tsetsa o tlo khutla eng e tlo khutla o tlo khutlela kae everything hanyane ho tlo khutla eng ntho tsa hae di tlo khutla molokolle le ska la ntsenyetsa nako molokolle ne le motlamme kang re kwetse le kwetse kae ntho tsa hae le di kwetse jwang kgetlo le di kwetse jwang e ntse le the same tswana ga mmorse
Molokolle. Le bakae? Ke one, Tswa, phutha. Molokole. Lokola ntho tsa hae. Lokola ntho tsa hae. Molokola ka speed. A ko tshabe nna. Notlolla. Wa ya kgutletse moo. Ka speed. Ntsha le qitho mahlong hae. Ntsha. Ntsha. O ntshenyetsa nako. Tswa, 1, 2, 3. Kuba. Jesus. Bona o thoka. Ke motho yo. Yana yani. A ska tsamaya o dulele morao kwana ke a tla. Le tlo tsamaya. Le bakae hape? I kgone ho mo etsa next, a kgone ho mo etsa next. Jwale Buela le batla modimo, gape o ye? o buela modimo neta. Le batla gape o ye? Le batla. O tswalletse ntate. Tswa. Le bakae? Kgona re le bangata. Tswa. Mosebetsing. 1, 2. Lokola ntho tsa hae. Re lokollotse ntate, re lokollotse. Le mo file ntho tsa hae. Re o file Kuba. ntate. Habai. Yo. Lokola ntho tsa bona. Ska la ntshukodisa. Ska la ntshukodisa. Ha le tlo ntshukodisa. Le tlo lokola ntho tsa bona ne. Ha go tle le reng? E ya eng? Re di lokollotse. Ba lokole. Lokola ntho tsa monna ke. Ntsha ntho tsa bona ka ofela. Ba fe ntho tsa bona. Ka speed. Ka speed. Re di lokollotse gale. Ne le bakae? Le bararo. Tšhelete tsa bona di lokole. Lokola tšhelete tsa bona. Sa mosadi wa hae o di emetse ona jwale. Ne le di entse tšhelete tseo. Re di kwetse mosebetsing wa bana mo patala. Mo fe tsona tšhelete tseo. Le yena bona di naile le koloi re lokollotse emetse yena a kgutle. Re ba lokollotse kaofela. Lokola tšhelete tsa mosadi ha ba mo patala. Ha ba mo patala. Ne le mo fatse ka eng? Be re bo fasitse Kae? ganyana ba ska hlotsa ya le mosebetsing mo a lo di batla ba o lwana. Molokolle. Re lokollotse ntate. Le qetile. Ba tlo mo founela. Kuba. Jesus name. O bona batho ba kae? Ba ga go ntate moruti. Modimo ka ke rapela David. 1, 2, 3. 1, 2. Le tsamaile. Kuba. Jesus name. Kuma la so re ke koloi. Yena yona ntho ya hao. Ke ya ntho ya kgale yena. Ke ntho ya family ya hao. Gore family ya hao bana ba ono ba threaten. Ono ba threaten ka bophelo. Ono ba threaten haholo. Antse re rapela mona ke ile ka rapela modimo a ntshwarele ntate. Ke ile ka rapela ka re bohle ba kgahlano le bophelo ba ka ba ruruwe. Ena ntate ana o ile a ruruwa sefahleho le maoto. Ne se ke bolela ntate Pebana. E mona tha o rapela thapelo tse kotsi. Ke kgathetse ntate moruti. Thwengo le ke etsang a e kgone ho tswela pele nix. Ana sebenza ka thata. Mkhululeni. Nizomkhulula namhlanje. Nokuba impilo yakhe esidulwini. Niyangizwa? 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 Siyabeka. Niyangizwa? Niyangizwa? Ngiyabeka. Nikubhele phi impilo yakhe? Ngivale yonke into yakhe. Nikubhele. Ngiyamkhulula. Nikubhele phi? Ngiyamkhulula. Nikubhele. Esidulini ntate. Esidulwini. Mbona ekhipha? Mbona ekhipha? Masinya. Lokola tšhelete tsa hae le business ya hae. A kere ke le kgalemetse lona. Ke le kgalemetse a kere. Ke le kgalemetse. Ke le kgalemetse. Wa le kgotlile. Wa le kgotlile. Wa le kgotlile. Molokolle. Satan molokolle. Lokola ntho tsa ka speech. Lokolla. Kupinda tsa khumana. Kupa impumelelo ka khumana. Kupela i-business ka khumana. Ngiyenza ukuthi angasakhupha ubushumi ngamtshela into eziningi ngathi angakhupha ubushumi khona manje ube struggle kakhulu and mayinikela kuye yaphumelela uyayazi nawe La November utla ntho etsi kubeka. uyayazi Mkhulule. ebephumelela khona manje uthola umfazi ethi abantu sithathe umntana wakhe simbulele ebese pregnant lo ntombazana simbulele umntana wakhe ufuna Kumele kuba usacrifice uthetsi batho fita nna. Mkhulule. Akhulule. Ja, für den Feuer. 1, 2. Ja, Three, kann wieder. Kuba. Ja, Jesus Schule, name. Schule, Amen. Schule. Kumar. O bona ntho ka. bayithu Yona family ya hao. Eish. Le qetile. Mo file tšhelete.
bile le business ya gagwe eo a ke sena batlang ko Tswa 1 2 3 le tsamaile khuba ne le baka hai o bona o thoka one lokola ntho tsae lokola dintho tsae ka speed le go tlile hape le ntloela hampe le go tlile hape le go tlile le tsamaile 1 2 3 4 le tla tsamane le a tsamagre le a tsamane a go tlwe le reng e ya eng la tsamaka ba tsamaya Sabaya. le bakae ho yena le bakae Adiyazi. awuyazi nifuna ni kuye anifuna niyazi nifuna nto niyamkhulula Sabkhulula. mkhululeni khulani into zakhe nibangaphi kuye niyaphuma Siyaphuma. nibangaphi Adiyazi. hambani phumani Siphumile. 1 2 3 nimkhulule Siphumile. bye Jesus name Sala ntshukulisa bye bye 1 nilele bakae nilele bakae ngata magitsi. 1 1 2 3. 2 3 khuba Kube. Jesus name phamisa matso lokola business ya le tshete tsa kre le tse le mofile a kre le tse le lokolosi Re se ditlatla. lele Ditlatla ke re batho ba sonne le tšhelete. Ditlatla mara ditlatla. Kgolang everything ya gage le bakae Ne se re le 16 a kere. 16 putang lo O tsane matla jo o nana motho jo tshwantse re nne ba hintsi le go eta barutwa ba Jesu. Ntho e thata ye ntho e thata. le tshwantse le ne ba itse go eta le barutwa ba morena Jesu Yes. Ntho e thata ye go go tlhaga hela ntho e le o no modiri yona Mogole. yele jo e ka ka lofa man every day man tlhaga hela jo ka gwatsha ka speed re heditse le gona le business ya gage ya tlase tswa ke tlo le hlorisa tsamaya 1 2 3 le tsamaile khuba o bona o thoka yo ba bangata le tsamaile ne le tsamaile le molokolotsa kre a ko utlwe le reng 1 2 3 4 lokolang business ya ke ntho ka re madi le tlo molokolo le bakae o batla ngwena lokolang yena le mosadi wa hae lokolang business ya hae le lokola le tšhelete tsa hae ka speed la molokolo le molokolosi 1 2 3 4 5 khuba le molokolosi lokola le mosadi wa hae le itse le bakae tswa o tsamaya Jesus name nka sejana o latele mobu pela altar tabeng then o qetile o nke letswai o tshela ka letswai before o ga modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu ke rapela papa ke molokolla ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name o nke mobu o le pela lejwe le keneletseng letlapa wa le bona letlapa wa bona and then hona le matlapa a mangwe o tla thola hore le na le mobu ka hodimo o kgele ona o no tshela ka moo ke a o hloka mobu ke batla le ske la tsitsinyeha dinthong tseo le di etsang
e ra tshele le mo heletse mo jotsa tshele le grabulinyana ke tsele le go le ntho tsa hae le mo bofolotsa ke tsele mo bofolle le tsamaile ne le mo bofolotse ne khale le mo bofolotse khale le mo bofolotse re bo bofolotse le mo bofolotse kgale le business ya hae ya le tšhelete tsa hae le ya tsamaya kgale re ile ke re no Kubai. 1, 2, 3, 4. Bye bye. My boy. Mulukule. Liatama. Alola. Lukula musadi no. Nandi nara kile bon. Le tom lukula morso sabalwe. Ing. Libagai. 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 Rabagata tate Libatanguye. yo pa ne fela re mo hloile Lenkwela. Libatanguye tshosara. Libatanguye tshosara. a ntate moruti Mulukule. Lukula tšhelete tsa le business ai. ya moruti Lukula. ra dintsha Ne le dikentse kae? Ne le itlame ka maoto. hohle le jarete baneng monneng fuck off Lilo. re ba hloile Itse o bona metsi a ra o sa dikena. Ba tshwanetse go rapella mos. Motho o tlise ka o jwetsa gore ke Waterfront Church. Ba feng dintho tsa bona. ke ba file ke ba fe jwang hape Lokola everything. Le eng ya bona. re ba agisane like the whole pleke o ya bona Le batla ke re ntho. ba batle Thank you tshosha. ke bona re ke fe ke bula Alice Alice ngwana ole o kokwane o ke mo hloile lo feta re ke mo lokolle O ka ngwana o khwane. Molokole. oh yena ke batla shotlhagelo go eta oh wa sa tshwanelwana go ba rona ba tsubanya o pe wena Mentela faith. ke mo lokolle ga A ke batla lo utlwisa pele ha ba lo e ba ntloela ke ba etsang. askisi Mametse. A ke bapale le ballo. Le mametse. Ni tlo molokole. Phutha ntho tsona. Lokola ngwana. Ka speech. Lokola. Meadows. Molokole. Lokola everything. Lokola mosadi ntho ngwe le ngwe ya mosadi. Ka speech le na le ntshenyetsa nako. Omo. Balokole. Ka speech. Na ke bona mosadi Simon Phazela. a re ko yena rimona Tswana. ka thoko Satan. 1, 2, 3. Le balokolosi. Business le tšhelete. Bye bye. Le tsamaile ne. 1, 2, 3. Ka sonta se ke etsa deliverance founong. Ntho modimo ana e etsa ka la bone. Hai. Modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu. 1, 2, 3. Lokola ntho tsa le tšhelete tsa le qetile le kgutlile hape se ke la hlola 1, 2, 3. Ntlele le majwe a manyane hona ma askisi nka letswai o ntse o tshela ka letswai lefe ke tse o tshele letswai ha wa e utlwa ha ke a tsho jwalo ho yena ke bothata ba batho ba nang le basadi he bona kwala ditsebe ka nako tse ding
kopa o ntlele matšwa a maramanyane gona thabi mane modimo wa ka ke hlatswa mobu ona a lekela kgutla le ntlwaela gampe tsamaya le kgutleng lokolang business ya gae lokolang ka speed Re lokolla. Yo, le lokola business o bole tene wa itse go ngwana o botlhale wa ke. ke re lokolle Re lokolla. ne le tlamme Batho bana ba sa reke ba bang ba tla ba bang ba sa tle. le ba kae Re bangata. le ntlwaela gampe le a tsamaya lokola phutha ntho tsa lona ka speed Ha le futa. 1 2 3 4 5 khubae Baba. amen na le batho ba tlileng le mobung ona ba teng kapa le a tla le mobu ha ke utlwa e le sankara batho ba kereke a le a tla le mobu 1 2 3 4 5 lokola ntho tsa bona ke itse le di lokolle ke emetse dikoloi tsa gae Gale ge di lokolotse. jalo ba e di soka di fitlha Di fitla. Eh? Ba tla ba fumane ntho e nngwe le nngwe batho bana ba re teng. Nene? Pele December tsena di fitla. ba fe Dintho tsa bona ba tla ba ba fe dintho tsa bona Gale re ba fitla. gale le ba file le ba kae Re ba bedi. le ntshe dintho tse di kentseng go bona Gale ge di ntshitse. gale le di ntshitse Ge di ntshitse mara mo nenene re batla mmona le tronkong e. mona le batla mona le jwang Re batla mmona ile tronkong. le batla mona le tronkong le batla a le etsang tronkong Re ne re tlo lahlela di-drugs ka ntlong ya ka jareteng ya hae. Maponesa a di fumane we. yo ne le tlo lahlela drugs ka tlong ya gae Ne re tlo di lahlela ka ga Nene? jarete ya hae. Maobane ka maponesa a tshwara rona. molokole le ba kae Re ba bedi. le ba kae Re ba bedi. phutha ntho tsa lona o tlweleng phuthang Satane se ile re tenne se. monna ke hempe tshweu o bona hempe tshweu Satane se. ga di bona tsena tse bo pinki molokole Mo lokolotse. le feditse Re mo file. 1 2 3 get out in Jesus name o bona o thoka Ba babedi na le motho. go na le batho ba tshwereng pela ga gago mo Maobane o na le mme a tshwerweng. E ka re o tshwerwe ka di-drugs. ntate modimo le a tsamaya le molokolotse 1 2 le wena wa rekisa molokole phutang dintho tsa lona wa le etsa gore matso a be botlhoko ka nako tse ding le a mo kodisa wa le etsa matso stroke le batla mo tshwarisa stroke le diphio ntshang le ba kae ga babedi ke le kgalmetse babedi a ke le kgalmetse le a ntlwaela le a ntlwaela ke re bakile re qetetse re bakile le mo tshwarisa diphio le stroke kwa pele kwa bobedi ga ke le tshabe le mamese le a tsamaya tswang phutang tsa lona ntshang stroke sa lona mmeleng wa hae hohle ntshang ka speed le ntshenyetsa nako tswang lokolang tšhelete tsae le lokolotse khubae 1 2 3 o bona batho ba kae babedi ntate o ne o na le bothata ba leoto le ke letsogo na le bothata ba lento diphio ebile ka 3 leng kopela go feta ga le sa tshwana le opa khubae le a tsamaya
1, 2, 3. Ska la ntshokodisa le a tsamaya a ke tla le sotha leleme le tlo tsamaya le ba kae ke itse le ntshe seqetho se le se kentseng ho yena le ntshe everything ka speed le ntsheng le tlisa lekelo le hae ka speed lona ka speed lokolle lokola ntho tsohle tsa hae tsamaya Morse 1, 2, 3 kubai Jesus name o bona ntho ka Ke bona ntho I one motho maka rapelo botona le sutu tse smart sente ke re ke ya botshabele ya joa jwale tse One, 2, 3, 4. Process. Re lokolotse pele di se gage. Le lokolotse. O rekisa masenke wa nka wa reka mo company ya America teng o reka everything Lokolle. mo company. Lokolang everything. Ke re lekole everything and that. That's it. Tla re ko. Yo, satane chelete kana kana. Le tsamaile ne. 1, 2, 3. Le mlokolotse. Jesus name. 1, 2, 3, 4. God bless you. Ska la hlola le kgutlela mo ipone. Le mametse 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kubai. Lokola business ha ska la ntina ningandiqali leska la nqala lona le lokola le tsamaya o tlhotlile ba ba kae 1 o khutletse ngwana ke tla o thosara phutha tsa tsamaya phutha lokola business ya lokola tšhelete tsa Diana o kae mara I'm jealous okay Diana lokola le kentse jarteng ya Re mo fasitse. le faitse kae Re kentse ditlhare. kentse Le mobu wa mabitla. le mo bomba mbili lokola ya sama le 13 1 2 3 4 5 kuba wena na sa tla ka pele ya tshokang a ba le plan tshela oli e rete ka ramatso a hao my boy o sharp o etsa eng doctor hona le kgwebo wa rona o rekisa diafale le nna ne ke kopa o e rapelle wena le ma client wa ka o kena mona doctor oh ya doctor a mfana ka ma ka o rata ya doctor skoon ma skoon bona wa pere skoon wa ya wa ba le bashman ba ka ba se ba parante jwale tje lokola ntho tsa hae le tsa antu wa hae di lokolle a go tlo le re la di lokola ka pa le lokolle la di lokola le di lokola ka pa le lokolle a go tlo le re le a tsamaka ba tsamaya le tsamaile kubai 1 2 3 wana o etsa ke etsa manala le moriri manala le moriri ska la ntshokodisa lokola ntho tsa hae di a lokolla kre a go utlwe le re di a lokolla ka pani lokolla di a lokolla di a lokolla le di lokolotse ya eng le di lokolotse le a tsamaya ka pani tsamaya le ba kae le ba kae le ba kae tsamaya kubai 1 2 3 4 le tsamaile kubai Msanthe le yentseng le tsona hae le tsamaile ne le tsamaile a go tlile re
Le a tsamaya. Le ba kae? Le ba kae? Le ba kae? Le babedi. Molokolle. Ntsha ntho e nngwe le nngwe le letsong lena la hae. Molokolle. Ntsha ntho e le ke ntse letsong la le maotong. Fetang! Le a tsamaya. Tswa. 1, 2, 3 Kubai. Le molokolosi. Amen. Motho la mpotsa wa ke tsamaya ka tshepe. Ke be ke re le Yesu batho ba na tsamaya le bona ba ba tsamaya ka disabole a se phoso. So tsebe ya motho le dui ka sabole. Jesu na tsamaya le batho ba kotsi ya mpitata. Morana Jesu. Petrus ile ya khala fatshe tsebe. Motho wa tsebe o latile fatshe se le ke tla fatshe se le fatshe ma. Jesu a thiba. Like the maka ministry wa Yesu. Njache. Ene ba njacha le mona. Ntho tsa hae di lokolohe kaofela. Le ba kae? Ne ke le bangata ba ne ba tlile mo. Lokola. Putang ka speed. Putang. Le kentse jarting ya. Moya wa dino. Ntse. Ga o ntsha. Ha di tswe dinoa tsena. Ha di tswe. O tsetse le tswe. Ha di tswe. Product ena ya re tena le wena man. Jesus. Phele tswe. O tsetse le tswe. Fela le di ka moreng di betheng ho bana ba opelwa ke matheka engwe le engwe ntho ka re business ya hae e hola every day Ntshang ntsha funding ine le teng ga beke ba tlo viwa sebaka ke baka la hao Mofe di products tsena tsa ho di antena Mofe Tswa 1 2 3 4 5 6 7 Get out Satan Sama And Jesu ha Petrus a tota gaola tsebe a re ho yena go tsetsa sa bolisi late a re lahle Jesu mora modimo a ra botwa ka ikhutlele selate lona re ka se understand akre modimo ka ke molokolla ka lebitso la Jesu 1 ala go tlakre a go tlele re 1 2 3 le tsamaile ne 1 2 ha sa lo sa jole je bona motle jwa Ha mona tiro. bo febe 1 2 3 Ntshang botsi ka bo ntshang ntho na re hlwa e bentse hlohlona ntshang ka speed lona le mo kentse nhlo le mo butselletse ntse kata lokolle fetsa ya tsama le bakae le 7 why le tlile le 7 a khatlhong tswa ntsanto campaign ya tswa 1 2 3 kuwa o bona tswa ka ba 7 and ba bongwa ba tseba
Ke ba kerekeng. Ba le 7. 2. 5 ke kerekeng. Ba tshwarela. Ba tshwaretse. Batho bohle ba ntseng ba lwana, ba loyang kerekeng. Haufinyane le tlo bona. Se tlo karabang ke yana. Le tlo ba bona sefapa ntle le bona ha nako e ntse tsamaya le tlo bona hona le batho ba ka reng ba sa nka ntle and le tlo makala le batho bao le neng le sa nahana hore motho a ka di etsa because ba bang ba lona ha le tsebe batho ba loyang ba bang ha le ba tsebe ba teng hona moo rona re a ba tseba lokola mosadi ena le mo fe ntho tsa ke tsa ke ntho ke itseng ha ne ke bua le lona ka re batho ha ke re ke na le sebete tatepe bana ha o rapella motho ha ko rapella ba lo o tlo ba bona ke ipotsa hore why batho ha ke re ke na bana le sebete sa hore ba ntse ba tseba hore ba tlo bona mare dintho tsena tsa boloing tata di kgutlela ho beng ba tsona le itse le bakae le batlang ho yena o rekisa dibeko le mmisi o rekisa dibeko le senikolo a tšhakgwatlala a simolola go bula business ga mokwala a ya sekolo o ema ko sekolong le malobalo le Cowdoy Sports Center re romela dinonyane ha sa gadi ka dinonyane di a tswa ke dinonyane ke mamatshwane wa di bona satana ke go satana wa gape o thusiwa le ko wena le la borago go lo ga bekela yo thusiwa ke wena a bana matla ba eme bitletsa go loga o molokolo wa ema ka fo wa duba satana gana fela matla ne re mo kwetse le ka 7 rand re kile sneaky ka 7 rand ne le mo kwetse ka 7 rand ka 7 rand go tle batho ba bedi ba re ka sneaky ka 7 rand o ma go mabana ba ge acha ba ba ka go reka acha yo ile teng nna re ntlwana fela ke tlo le tlhosa re le mametse phutang tsa lona ga mmorsa tsa baloi phutang nka le dinonyane tsa lona nka ba tla bula business ya construction Molokolle fetsa ka mo go apereng hantle ka teng so thotse motho ka rekere ase ke la tshaba o batla batho tumi se jalo tlo tshwana le bomme ba dutseng ka rakete ba fihle ba le batjha ba tsofetse no le feditse di a tsamaya so 1 2 3 4 o bona tswa kae ba bantsi ska lla tlhamo ka tsa mo qala business a go re qadile business ya tsamaya hantle ya tsamaya ntate mo go di freita ga no la le di sports ga re isa business di go ya tsamaya Cowdoy Sports Center ska wa re ba tla o lwantsha ke ntonto ska wa re ngwana ka ai lona ke tsele mo lokolla kre khale le ba lokolotse le ya tsamaya 1 2 3 tabele tlo rapelang ka tsatsi le le a ke motho back to sender a ke motho back to sender a ke lantse wa tsebetse ka back to sender a tsebetse ka back to sender a rona le tsatsi le tloreng back to sender e tla ba bona ona mo le tsamaile
le tsamaile 1 2 3 4 ka na o nyetse tumisa tumi le a tshwanela 1 2 3 1 2 3 bohle ba neng ba sa tla ka pele ba senang plan o tshetse o le letsong la tshela o le letsong la beya letso la baeti ba batla go rapella le tlatla ka pele ba batla go rapella ka speed beya letso la hao hodima hloho matsoho a mabedi matsoho a hao a ska kalamana matsoho a ska kalamana e re modimo wa ka ya phelang ha o kgonahale gore kelello ya ka e be robetse e sa nahane mix ka lebitso la Jesu ha o kgonahale gore nka tshetjwa hakana mosebetsing le hohle mara nna kelello ena be ke sa thole letho ho yona e re ka lebitso la Jesu kelello ya ka o tloha tsatsing lena wa notloloha re modimo ka ha e notlolohe kelello ya ka be active in Jesus name. Come on, bua bazara e re kelello ya ka e ba active ka lebitso la Jesu wa Nazareth. E re kelello ya ka go tlala morao dintho tsone o no kgona go ketsetsa tsona tsene o nthusa ka tsona kelello ya ka o no sebetsa haholo o no le productive go tloha tsatsing lena sebetsa hape ka lebitso la Jesu re ke a leboha ntate go tloha tsatsing lena go na le dintho tse ntjha tse ke tlo di tholang go tswa kelellong ya ka ka lebitso la Jesu amen le mo file business ya business ya ntate alles bye bye no one motho ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu le tsamaile le molokolosi a kutlwe le re e ya eng le molokolosi le tsamaile kre e ya eng le molokolosi le ba kae tswa kubai a ska bang tsukudisa le a tsamaya e ya eng le a tsamaya ka tsamaya le tsamaile e ya eng le molokolosi le ba kae le ba kae Kubai. Amen. Mshebe. Skala nsukudisa le atama kapal tama. Le atama kapal tama. Le to tama ne. Le atama kapal tama. Le atama kapal tama. Agutwe le re. Le atama. Atama. Le atama. Buela ngudi. Atama. Le amlokolo. Le batlang o ya. Allez le matin. Le bagaille où Buela ngudi. Le bagaille. Le bagaille. Le bagaille. Le bagaille. Le bagaille. Le amlokolo ka pala amlokolo. Le amlokolo. Le amlokolo. Le number 6. Wa sebetsa. Wa sebetsa. O sebetsa kae? Doctor.
O sebetsa doctor. O sebetsa jwalo ka eng doctor? Ho etsa ntho e nngwe le e nngwe. Le a tsamaya kapa tsamaya? Tswang. Lekolang bophelo ba hae. Le entseng ho yena. Le entseng ho yena. Le entseng ho yena. Le entseng bophelong ba hae. Le entseng bophelong ba hae. Ke tsela molokola kapa le molokolo. Le petile. Ha ke utlwe le re. Le tsamaile. Le tsamaile ne? Ha ke utlwe le re. Le tsamaile. Le molokolotse. Kubai. Amen. Scalan Subudisa, Leatama. 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 Leatama Gabaltama. Leatama Gabaltama. Leatama. Leatama. Likotama. 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 Limlogolus. Letama Ilene. Letama Ilagre. 1, 2, 3. Limlogolus. Kubai. Jesus' name. Amen. Let's amen. 1, 2, 3. Oh God, Kalamaru. Talk one. When Wafe Tadi Fifo Ruri. Situale sa Jesu hasi Letama Okatala maru Okatala maru Hey wafe Tadi fifo Ruri Situale Jesus name. Na le motho tshantse ga ikutlwe fela re se ka ra mo khalmela. Yena I khalmela ha re bina kre. Le molokolosi. Le tsamaye. 1, 2. Le tsamaye. 1, 2, 3. Okay. I remember my turn. Remorana Jesu tsatsing lena. Marena Jesu tsatsing lena. Le nna ke tlo folda matsoho. Le nna ha ke tlo folda matsoho. Empa ke tlo lwana. Mpa ke tlo lwana. Ke lwanela bophelo ba ka. Ke lwanela bophelo ba ka. Business ya ka. Business ya ka. Ntho e nngwe le nngwe ya ka. Ntho e nngwe le nngwe ya ka. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Modimo ka ke a o kopa moya o hallang ya phelang. The Proverbs chapter 3 itse verse number 8 are ho motho ha tlotla ha o tlotla ka maruo a hae merifi ya ka e tla tlala gaphatsehe itse malaki a rentsa boshuma ka protect papa it's high time mo ke re ke na tshwantse e bone letsoho la hao ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth. Modimo ka ke rapela ka lebitso le phelang tlo etsa mohlolo bakeng sa batho bana o tshosang. Thank you, Jesus. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth ke a kopa ntate tlo etsa mohlolo o tshosang o tshosang o tshosang o tshosang financially
o tshosang. Jesus' name. The business in Tabor. Mohlolo o tshosang ka lebitso la Jesu. Ke a leboha ntate ka mohlolo o tshosang. O tlomatsang. Jesus' name. Ke a leboha ntate. E re modimo wa ka ke lebelletse mohlolo o tshosang. modimo wa ka ke lebelletse mohlolo o tshosang. Ke batla ho bona o multiplier Ke batla ho bona o multiply dintho tsohle dintho tsohle tseo ke di etsang. tseo ke di etsang. Business tsa ka, Business tjhelete tsa ka, tjhelete tsa modimo wa ka ha di multiplier modimo wa ka ha di ka lebitso la Jesu Kristo wa Ka lebitso la Nazareth. Jesu Kriste wa Nazareth. O entse morena Jesu, O entse morena mosadi wa Sarapeta, mosadi wa wa etsa hore dijo di se ke tsa wa fela. etsa dijo di ska tsa O entse mosadi wa Sarapeta hore oli e se ke ya hore fela. oli e ska ya O entse morena Jesu ho Isaka ka nako ya komello ka nako ya wa komello mohlololofatsa. wa mohlolo O entse morena Jesu entse setjhabeng sa Israel setjhabeng sa Israel ka nako ka nako yeo sokang o ba hlonolofatsa ka milk and honey, o ba hlokometse o ba hlokometse phirotong eno ka lebitso la Jesu wa Nazareta. E re ke lebelletse mohlolo o tshosang ka lebitso la Jesu. Supa mona. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Modimo ka ke rapella majwe ana, ke rapella mobu ona. I pray for the soil and the stones. Ai, ntho o le yane ya tjhelete that. Amen. Re ke lebelletse mohlolo wa ka. Ke lebelletse mohlolo wa ka. A ke le tlwanela o potlake o nehele ka ntho e nngwe le e nngwe le tjhelete ya hao kore create mohlolo, create space sa mohlolo. Nka tjhelete ya o come tlonela ka speed. Re se ka ra tshaba o nehela. This time o nehele ka tsela tlo o bule space. O bule space, o bule space, o bule space. Ke a lo kopa batsana se ka la nehela ka tsela e tlwaetse o nehela ka yona. Ntate modimo wa hlonolofatsa. Tshwarele, e lona ke maetse e qetile. Letswai. Modimo wa ka batho ba tshela dintho dijareteng, ba tshela meriana hore meriana ena e ja ditjhelete tsa batho, e ja di-business tsa batho. Profit ya bona e jwa ke meriana ya baloi ka lebitso la Jesu. Modimo ka o qabantshitse Noe ya Moses le dinoha tsa Faro. Wa re Moses ya hao Noha o tshwantse ikwenye dinoha tsa Faro. Ke rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Modimo ka ke a o kopa mobu ona e sa le mobu, empa lo fetwa Noha e lo kwenya meriana yohle baloi ka lebitso la Jesu. Modimo ka batho ba nka mobu wa mabitla ba o tshela tjena fela dijareteng tsa rona. Mobu wa mabitla o bo kwala di-business, mobu wa mabitla o kwala di-business,
mobu wa mabitla o etsa jwang ba o sebedisa etsa jwang ho kwala di-business di-business tsa rona di kgona ho kenywa seholong mobu ene seholo ke eng ke mobu seholo ke mbazana ke mobu mare mobu ono o kgona ho kwala business le wena TikTok ke tlo le etsa service special le Facebook ono. Even you on TikTok and Facebook, I'm going to dedicate a service for you. Please give. And after you have given, use my numbers. Special service phone. I will dedicate a service. My number 073 2 batho ba dikatara le ba didrama ha nke la tseba ba jealous jwa 073 202 907 na ka ba ona le moderator mo jwetsang wa le mona 073 202 o qeta o nehela o njwetse hore ntate moruti ke netse na le WhatsApp and then ke tlo etsa tshebeletso ena Facebook on le TikTok mo bua mabitla ba le ba kgona ho nka ba kwale business le ditšhelete tsa rona ka mobu ha ba qetile ba kgona ho nka dintho ba di kenye mobung wa seholo be se tshwara katleho tsa rona tsatsing lena le wena ko thole mohlolo o tshosang le mametse ke maetse ke lebetse bane ba tlele ba dule molo ke maetse ke lebetse ka bona. Okay, God bless you. 073 202 9079. Thank you. Arba tlo etsa tshebeletso tse di hlae Facebook. Okay, now e re ke lebeletse mohlolo